All India Radio Imphal, medium wave, meters thum somli point cut, kilohertz get som geleni le, FM megahertz dalitum point ngapan hong kipuang kya paite program hi. Tonin Thuthak Lakkhawm Simna le, Ngaihkhiakna pathian Phatna la kilom tak non-tel khom teo ngai nai ni dingo. Lateel masape nai ngai dingo, Nitum Ngeilou zayon Khopi chila Ngaihman inasak. Deyon tel tu te zam khanlal Kolkata Manipur Bhavana semin apaita zone ni som ni lenga sang ni le som ni a anamwal lem ta ayit mama apa the gi ge na dia hontel bana gam hui song pe mun lamka leijang phai sumtu zautung dial khai le mun tuam tuama om ain kwan pi te le atanaw lai na te ngai dia hontel hi ingai dingo. Nitum Ngeilou zayon Khopi lain ka mau kakapun ni sini satkatele ukil puan pian dang so keidingin zong mun om tua gam nuam ngai na denge ngai na denge amun thu pi ni bang lun lai changi an bang hon ni kamang kris me dei wa mun teng ai bang da kabana di Agamelom dan gen tenglo Sisanin ahong sa dalen nagam Kalau hatwa gangang kaldon deli Simlay palulo bangong kuldi ngai na denge ngai na denge amun thu pi ni bang lun lai changi an bang hon ni kamang kris ne dei hoy nuam deng ai bang da kabana di Lung day hondam pale namun Tuang tulau ding lung lau beng hondam pa Bisa din hon silin lau ka in hon buai Bang nem gam hoi kalung bul nge ngai na denge ngai na denge amun thu pi ni bang lun lai changi an bang hon ni kamang kris ne dei wa munwam deng ai bang da kabana di Isanalo bang nong Vualzawlna Kwam bang loa na palun to dingi Na bang yalim sol bang beng ram denge Simlay palun sun nau bang oi oi ge ngai na denge ngai na denge amun thu pi ni bang lun lai changi an bang
honey, come on, Christmas Day, boy. Unwan deng ay bang da kabana di. Yailan tel tu tema singata pan ram thang le in kwan ten apau ti pom zalianin zon ni gyat sang ni le som ni nia namwal liam san I na le phok thak na mun tom toma atanaw lai na tiu ngai de hom te lo hi All India Rido Imphal Ngaihauching guitem Thuthak Lakkhawm sim Manipura numei som telin mi som lenga COVID-19 positive case mu swathakinoma zanin COVID care center pan mi gok pot sakinomo damnanga punlam manoin mi zasagi som kwale kwain damna anga takbanwa adam siang red zakhata som nga lenga point khat percent tungzo hi Positive case avika gomin sangkhat jali som nga laka active case daguk som nga lekhat omlel hi Nagaland azana COVID-19 positive case thak som le thum mu swa to kitonin tuanan na veimi zaguk som sagi le thum phata Nagaland Health Minister S Pangyu Phomin positive case thak som le thum te parent quarantine center apanahi dan puang Pheka panleng positive case mi thum mu swathaka omahidan thutut kinga Nagaland positive case zaguk som sagi le thum laka active case zathum som gukle kwale adam siang zathum leli hi Arunachal Pradesh zanin tuanat na ve mi somlenga mu swathaka omin amaute changlanga pansagi lower Subansiri district apan nga Leparada apan ni le ICR apan mi khat hiyo Tuabana ICR apan damlo som lekhaten damna nga in paisak hitao Notice kitat satlawa Vualzawlna state tuam tuilian le menchim tungsak Meghalaya le Northeast states ken khata Vuanasatakin July ding Shillonga Met Department in Mabana Vuanasataka July ding hidan puang Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandoyen agami Paite kyanga Toupi sunga Vuanasataka July ding hi manin menchim laka pilwang din nane Asama zanin COVID-19 apan damnanga mi zali som ni lekhat Ngaihkhiakna kitonin damnanga apai sakting tengo mi sangkwa zakhat som lile sagi phata Health Minister Himanta Biswa Sarma yin mi som ni le sagi in sina to kwa zana case thak zanga som guk legiat mu swathaka omlaka Guwahati Khopi Vuaka mi zathum som nga lenga omahidan puang Asama tulalin active case sanga zali som ni le thumama tunia pan plasma therapy leng pantao Guwahati Medical College and Hospital Dr. Ten first plasma therapy apatnawa Minister Paleng Vakihel hi Chief Minister Sarbananda Sonowalin COVID-19 to kisaya Deputy Commissioners te SP tele Health Officer ten panla sendingin ngetnane Tuabana Assam Solkalin zana panigyat sungdai ding tu khani som le sagitan golagat tauna coronavirus donain total lockdown puang hi Meghalaya BSF personnel meet somlila khatia pan COVID-19 case mobia to kitonin mi za somlile ni ten tuan na veitao official to swakin zantana mi somgle sagi hi bana mi som ni legiat mobe thak ahi to kitona active case som kwalenga phata hi dan puang Bihar le Delhi apan hongtung mi thum tela zana Meghalaya BSF mi som thum legiat test nawa positive deko Chief Minister Conrad K Sangmayin a case ki be lap ma le ki control le hi dam thei a hi dan puang aman state solkalin kholaya chilsetele social distancing le mask bulote dangka zanga liaw sakhiding chin puang Meghalaya azana Meghalaya Board of Education in
HSSLC result apuan na a Shillonga Saint Anthony Higher Secondary School in Science le Commerce first ten position te lavekhi tunia dia Thuthak Lakkhawm isim khyak the hi tinga hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik a theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panlazil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heidat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Lateel banai ngai non dingo Mary Niangbiakching inasak Kalvari Tongdam chila deyan tel tu te lamka mun tuam to ma pan ching hoi te le min thang ten mon kim vungai le swan lian le anu le pa bana apipi na ngai dia hon te lu a hi Imphal NGV pan muang in hon te la hi ingai dingo Tongdam khoai tu banga kum song Kalvari Tongdam ma khu pen sa Tongdam khoai
Lateel ba nai ngai non dingo non Vualzawlna chila asa Tracy Ngaihching deyan tel tu te dilei kot khwa pan upa hau khan thang upa tong thang upa thang yen nu hat nu thian moi nu ning khop nu thian hoi nu nem pi palet mang pa thang lal nu them boy nu he chin le nu he bem amau ten de ma hon te lua hi ingai dingo na hoi na kamu Vualzawlna lampi te na hon pi lamen na khen gam ma na hon pi la man pha in thu pi lua non Vualzawlna sim seng hi lo na hon pi dan su seng hi lo kile ka in kwan bang yam ka hi u kai tan tan na hon pi ahun nin na hoi na kamu koya ki panna hong pai ahiya zayo na panin o na panpi na hong tung ahi zori non Vualzawlna sim seng hi lo na hon pi dan su seng hi lo kile ka in kwan bang yam ka hi u kai tan tan na hon pi Lateel ba nai ngai non dingo hong Lengin Toupa chila Minlun Phaipi na sak deyan tel tu te sinzola pan lal puin hon tel sinzola pan ma dam suan lalin hiaila de ma hon tel hi angai tu dia de te phai tonga apuson te in kwan le mimbunga apu thang te in kwan in angai du hon tel hi ingai dingo All India Radio Imphal jing chiang in Thuthak Lakkhawm Simna le Niangbiakching pan Phatna la ngai nai nei dingo tuni taklam dagli le mini som legin to kitonin ihuno beita mun chia paite program ngai ting ting om nom le mangpha